apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Awan ka di ba'y da pipito kin tinubya na Nora bakal? Adda ka di makitkita maapipitaw. Ay nawaw, kitkita nga awan. Agsaludsod ka pa ilaang mait. Apa na pudot ti ulaw? Awanan ti bibi ang mau. Ha? Da pipiton sa amat na bakal? Na, ayun nga paiso. Nay? Nay, jay, tinubya na. Na? Saan mo pa'y alam mo tinubya na? Ang kastagit din interaksyon mo. Kita matikawas na lakay. Nakabistida iti sleeveless. Kate, anyak ko maitalo nakabistida iti sleeveless. Yan mental kalaulay mo, bakal! Si kagayang tinubya ti anak ko balasan ko, naimbag man ta nakapasyal ka. Wen, Uncle. Apay nga uncle pa'y laeng. Ha? Hatang ko namlatan. Ha? Di tatanga talaga. Advance kayo manin. Ang mga lumapresure tinubyak tata. Ay, wing ka di. Ay, kung kunak laeng dahil balasan ko. Mapanak pa iti kusina. Agmerinda kayo matay. Sigurado, mabisbisin kayo. Ay, natararamidam dito yung kusina, bakit? Imbes ang makiistorya ka itinubya ti anak ta. Anta ka dito. Apay ayan agado asal saludsudam si katitaw. Di mo ka di makita nga glutluto aka. Siya kung tagluto. Tas si kati sumango katakwada. Ay nawaw, apay kuma. Saan ko ang kurso na daday chay a babae para iti anak ta niya? Na, apay kuma. Napintas mo ni Yolanda. Agbagay danto pa. Aha! Kas jay tinapintas. Yeah. Nagpuskol ti make-up na. Sa maysa, jak man magustuhan ti kas jay akawas na. Iti kas tapay lang alangan agad madlaw asa daot. Ay awanan, kaasin to ni Pipito no kwala kay. Ay na, italaang amakitam di tao. Ngam kastaki din ti bagbagam. Nakabagteng. At subli ka ni Jasala. Ituloy yun ti agsasarita. Ayaban kay tao no nakasagana ti pangaldawan tayaw. Agpakada akon, Auntie Nora. Agan-anad ka, balasang kaw. Agyaman naklaunay itinaimas nga adobo nga impasangoy kanyak, Auntie. Inton maminsan tumanan. Na, adapay gayang plano na nga agsubli dito'y balay. Ay nawaw. Tanang, itulod ko ni Yolanda iti paradaan. Masapul ay nga itulod mo kat asidag mo ti paradaan. At takaditi parikot, nanang. Ay kwa. Ay, awan may tanak kaw. O sige na, agrobot kami nga ruday. Agrubat kami, Auntie. Wan, agan-anad kayaw. Ay, na makaangasak matlangan itinasayaat. Ay nawaw, jak amukin ka Nora bakit? Nakitam laang anak kamik-up ni Yolanda. Panunutin mo din asa daw. Saan mo pa yun akayat para kinipipitong anak ta? Saan lang anay ta? Jak matlang magustuhan ti kolor ti buok na. Saan ang natural? Kano bagay na mapiman? Ay nawaw, awan lat ibagam no di bagay na. Nagngatuloonay mo ti standard mo. No may papaniti manugang ta bakit? Sigud mate. Sana mabalin a basta-basta ti maasawa ni Pipito Lakay. Jak ipalubos asadot ti maasawa na. Agsalding ka man. No kastala ka na yun.
Amangan no saan ton ang makaasawa ta anak ta. Nagado di ta ang babae. Nagadungag pesaw. Ngam saan mo't amabalin asikat ni mangibaga no asino tirumbeng nga ayatan ti anak ta. Adaman madlaw ko itiin ang pipito. Anya day ta, my loves. Nakitam ka di no kasanudak akitaan itay? Anya kahit masaw From head to tumot ngamin, kun kaslalikliklikan nakpay. Amangan no sa andak akayat para ken ka. Apay ko ma. Ninanang aya, ti makiden nakin ka. Siyak man. Winang. Amo, my loves. Kasjay lang ninanang no damo. May ruwam kan tulak ta ka di, my loves. Sapay la kumaang. Kanayo nun to ti umay. Tapno agbalin kayo mo't aklos kan nana. Naimbagmag tanagawid kan pipitaw. Kunak man numarabyan ka manan. Apay ka der na pudo ti ulom nana. Isu ka di day jay tinubyam, Isulaang mo ti babae nganyam amok ka da kayo kinitata nga. Jak kayat day jay ayulanda aparakin ka. Naglawag asadot. Ay nawaw. Kasano ang maibagayo asadot tinubyak nanang? Kagmatlaw matitilangan Nagpuskol ti make-up na. Kasla naka-arte laon ay. Agsapol kalatan iti sa balay. Naka-make up lang, panunutan yun asadot. At dati natalgid at trabaho ni Yolanda nana. Basta! Nagadua babae dita. Rayjay pailaang mat ay Yolanda tinapilem. O nanang, aduda, ngam ni Yolanda nga rudmat ti kahit ko. Ngam itikas tangan aramidan nyo. Amangan, no agbaak da taong. Rimual ka din ni nanang mo, pipito anak ka. Wandata, mapan ka no ti anti kumari na. Apay ka di. At dalaang tinapatag nga ibagaking ka. Saan ngamin amabalin amangag na? Ta sigurado sakto malang ti pagpupudutan na no kwa. Anya doon siya, tata? Kasto ngamin anak ka. Saan akayat ni nanang mo ni Yolanda para king ka? Kas tangarot ti ko na kanya kidigal man, tata. Jakman amo iti dayta nga inam anak ko. Panagkunak nasaya at mga tao ni Yolanda. Ay, nalipatak mo gayang tibayan ko. Nay, payakas na ti panangkita yung adwa kanya, pipitaw. Lakay. Kuha ba kay taawa mag? Nakita ti payang mo iti silag ta iti kalman Adan dyan. Apay sirip-siripan nyo nilalang tatang. Wala, tapno makasigurado ta na panay. Kasano lang, numangag na ti saritaan ta. Naibaglaan ta nagpukawadago si tay. Bayang mata mangag na tatang. Ay nawaw, saan ang mabalin anak ka? Sigurado agurain niya, numaamuan na ti pagsasalitaan ta. Kabutang yun nilalang tatang. Saan ba? Namdaklaan kaya't nga gaba kami. Lumapasabak na ita. Sigurado nga iti salaman ang tipagturuga. Madamag kuman marinura. Nubya ka din ni Pipitaw tay napintas a babae akadwa na idinaminsan nga aldaw. Adayaman na pinta sa kadwa na maray. Jay man naka-sleeveless kan naka-makeup akadwa na idinaminsan nga aldaw. Ay na, nagseksisi ka. No dayjay ti agbalin a manugang mau. Ay na, sigurado a napipintas kan gwapo ti agbalin nga po ko maray. Anya? Ay nawaw, apayakas ta ti reaksyon mau. Kaslasan kamot anaragsak. Kasjay tinapintas kan kamaray. Napo daw lang kan napuskol ti make-up na. Iso akasla napintas, maray. Padasam ti umasidagkan kwa na. Makla at ka siguradaw. Hey. Sikakit demot maray. Saan lang aday tamaray? Nukit kita ang tilangana. Kasla sadot. Anya. Apay maray. Make up kan kawas ka diti pangibasaram iti sadot a tao ita.
Wedding anniversary yung gayam kinitatang ito may Sabado nanang. Apay kumano wedding anniversary may. Ay kat agsilibrar tayo Ay sana. Siya kung ti makamoy ti kwarta mausar nanang. Kan ibagak to kin ni Yolanda, tatumulong agluto. Nalaing day dyan agluto kay. Ay niya kumatibibi ang kauno nalaing agluto tinobyam Amoyo ka din nanang. At ti restaurant na Bagyo. Sana basta-basta restaurant. Nagitilang at dati kwarta na ti makaunag iti day dyan restaurant. Ha? Day tati po na lang. Iso nga ayaban tayong agluto para iti wedding anniversary yung kinitatang. Oray no napuskul ti make up na. Nagagday jay, nanang. Wedding anniversary da nanang kentatang itong Sabado, my loves. Umay kanto tagluto ka, ha? Awan ti parikot no may papan iti dayta. Kayat kumat tapno makabanding ko ni nanang mo. Kasla adayo nga mintirik nana kanya. Kayam. Mabalin ka di asaan ka nga make up no umay ka? Apay ko ma. Sana bali ata napintas ka lang tamit. Uray awan ti make up mo. Ay na amumot amasapol anak ka make upak tunggal rumwara. Uray mamingsan laing. Ninanang tumang ngamin. Apay, anyati ko na ni auntie aya. Di ka ko mamasakta na. Dil-dilawan na ngamin ti make up mo. Napuskol ka na. Gaputa napuskol ti make up mo. Panunutan na pa yun, asadot ka. Diyak man lang mo kanilanang mo. Super judgmental mo. Anya? Day talagayam ti makagapo. Sige, siya kon ti makaam mo, Pepito. Naimbag man ta nakaumay ka, Yolanda, balasan ka? Naibaga ngamin ni Pepito nga agluto kami kano, Uncle. Wen, isaw ti nagngimboluntaryo ginga. Maturog kalatan sa balay, Sa nabalay, damit ti bakante asilay. Talusak no malamdama. Agyaman naklaunay, Uncle. Sige, agbati kayo pa dito, mapan mi alahin ti babaw. At danaan ti miti kusina. Mapan kanto itayan, nakalpasan ti panaginanap. Well, Uncle. Ano sampay tagbati dito yung balay, my loves, ha? Sa nabali. Taasidag lang mo ti pangalaan mo ti baboy. Awan parikot no may papan itiday taabanag, Pepito. Tulungan kayon amang isagana kadagiti mailuto inton bigat, auntie. Ha? Oh, apaya kasta ti reaction nyo. Kasla naklaat kayo mata nakakita kanya. Yolanda? Da kayo mat, auntie. Sa anak laang nag-makeup. Kasla saan na kun mailasin. Ay nawaw. Napintas mo latagaya mo rin saan na naka-makeup. Adda ka di parikot, auntie. Ming-ming-mingan naklatamot akas na. Ay ikwa. Ay awan mait balasang ka. Ay tugaw ka. Tatulungan na man nga raw. Sige, auntie. Isuro yung arod no anya ti aramida. Kumusta nga Anya timparamid ni nanang ken ka. Itay awan kami kinitatang. Nagadu, Pepito. Ken? Okay kayo ka din. Siguro. Imisamat kanyak itay. Ay kaya nasayahan mo nga rot ano kasta. Wala. Narigat mat ngamin no saan ko close ti agbalinton akatuganga. Kasta man di kahit ko kang kayo landa. Amom di makibagay ti pada matao. Sa maysa, oray no kasya ni nanang. Maano usam na ta? Kunak tumat kan kasyak ti makaam mo. Kitaam, iti saan nga agbayag, agbalin kaminton close kin ni nanang mo. Di mo matimbagbaga kanyak nga may gayam ti sunto bimanugang mo, maray. Ay saan mo mat ngamin asinaludsod, maray. Ay na, nagpintas lakta, maray. Uray saan ang naka-make up. Kita nagagod. Amo na titimulong ang nagluto. Wen nga rod, maray. Nagkamaliak. Kasano mo ngamin, maray. Injudge mo adagos jay tao.
Naminsan laeng anakitam anak ka make-up. Pinanunot mo kit din asadot. Day tangarod kat maray. Ay, imbaglaangan ano sana anangag dagit imbagbagak ide. Sana bale, nawaya pa'y mati panawon, mare. Agbalbaliw ka nga minun, tamangan no inton sumaruno. Maupayon ti manugang mo kuma. Ay awanan kaasin ni Pipito. Ay, aginanaka pa'y matayo landa. Sana balay, tadamat dagiti kukumarik at tumulong ang mga sikaso kadagiti bisita. Okay lang ang kanyak, Auntie Nora. Ay nawaw, saan nga okay kanyak? Umay ka man kit day, taggidan taamangan. Ha? Ti kunak, isardeng mo pa'y laeng tar aramidam, taggidan taman amangan. Kantap no makapag-istorya tamatin Mabiit lang nga rod, Auntie. Taagbuguak pa'y. Magawaam, sumurot ka kanya kay Jairwar, tamangala ak iti kanenta. Agpakada akon, Auntie. Ay, mabit laeng, Yolanda. Apay ka di. Kaano nga min nagkalay sa kayo ka ni Pipitaw? Saan mi pa'y nagsarita, Auntie, may papan itiday taabanag, Auntie? Panagkunakit. Nakasagana kayo matan. Anya man tibagbagayo tinobya. Ay, salsalud-sudak lang. No kaano nga agkalay sa kayaw. Tapno uray dito yan balayan nga agnag. Anya? No saanin ang masapol nga itultulod mo ija balayda. Ay nawaw. Dumting tulad ta rin, nanang. Nayunan mi lang turnong mi. Amom titaw, nagagat magayam ni Yolanda. Kan saan lang aday talakay. Napintas lata uray saan anak ka make-up. Ita, amumang. Wen, ay nawaw, siyak nga rin timabain kan kwa nalakay. Ay nawaw, normal lang day tabagay. Kinintun maminsan, di ka ngamin agbalay na judgmental. Kin di ka agpakalaeng. Naimbaglaan na, tanaalos ni Yolanda. No sa bali at tao, tinagaramida mitigas jay. Amangan no nakangagkan. Wen, lakay, saanan ama ulit? Rumaglaan bakit? Tano maulit pa talaga ang makangag kamot kanyak. Ay, nawaw! Saan tayo kumanga agbalin a judgmental? No saan tayo pa'y nga amo, ti husto a kinatao ti pada tayo a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.